大家平安。Dewai tu soa kajam naman na makajina na sulivat. Saka tu soa kajam naman oruja sopi na kai na sumas. Imazai toa Korinto a sangasan. Imazai toa tapuru kato lima sulatan. Imazai toa ita karan patu tapuru kato ita karan. 哥林多前书15章1节到11节。Pai, la vecek, salingakan tu no kipa enetan, anan na mumal, azako, sini tau cika ranga tanumu na, ana penakar vareva kai, aichua kai, na kitu ruanga mon, saka, mavana no shiki, kakazeng tuano saruan ta semas. Aupai no ini kamu na a napan no maya a masaro sano ka kezengi a pasusu to aku sini tau ciker tanumu na penakar vareva kai himuna mapas eli a dalam sampazangaran to aku kini turu saka mavana aku sini tau cikero ta tanumu mavana zoa pina susuan ni kirisitu toa mereka vincikan itu sisyo amasa ya masan ta pasari sariu sa suli sa papuvaluti ka sipakatirul apa susu toa vincikan itu sisyo au kipapatsun te pitiru sana kipapatsun toa zoa man tapuru kato madusa a sara-sarat ka tewiri langa kipapatsun toa nama upu-upu a man rimaidai katoa izoa a mara vete-vete a sinjia aichua a teizang valalu tanan a taturuvu izau ta na matsa yanga ka tevri langa kipapatsun te Yakobo sana kipapatsun anan uta toa maraka singkaulan a mapolat auka beri-berilan nanga kipapatsun nanga uta tanuaken maro sini pola ka ini ka na majalong ilas pai jaken a paulit tala teku-tekuan akan toa marka singkaulan ini ka kena sejala pa paka singkaulanen noa semas ayat toa ka teisangas na pasarapa yaken toa kyokai noa semas lakwa aku sinika namaya tutsu anga tutsu mavana na pakisomali ya pas eli noa semas au azwa sini papu pitsur tanuaken a pitsur ini ka namasan simpu taki samulanan akan toa marka singkaulan na zuma lakwa aichu ini ka niaken na pitsur mavana zoa pitsur noa semas a sini papu pitsur tanuaken pai kumali ya tiaken a zuma a singkaulan mavana chua nia sitau ciker-ciker au mavana chua no kasaru-saruin uta aichu kai no semas sakatu so kajam naman asini pupatarvan tianti nama polat 最重要的信息对基督徒来说耶稣的复活不仅是确实发生过的历史事实更重要的是耶稣复活是一个
体验得到的信仰经历。就如保罗遇见复活的主，从逼迫者成为传道者，我们也需要依靠基督复活的大能来改变我们的生命。耶稣的复活是一种能改变人的生命的大能力。如果我们真正相信，必定会有生命的改变。Sinaya tu soal zaman-zaman asini pupatarawan tianukin最重要的信息呀。Sakala tinagamalu kinumnem tuamana sini pasamarau tu soal zaman-zaman sa ajaru kinumnemin 身为基督徒，我该如何见证耶稣的复活呢？Ayaya pasamarau tu cuaca ro kinumnemin tu soal zaman-zaman Saka kainuri， 感谢上帝的恩典，使我确信圣经的重要信息。求你使我在生活中能依靠主耶稣复活的大能，改变自私、骄傲的心，使你所赐的恩典不致落空。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu soal kajian naman na makajian na Patsikot na makajian na misasalang sumupo to kaino tsamas orina takamalantin to warung to kinunaman no ta kama tsamas la ta pasusui sa ta ininuri akipaparang to tsamas la na tamakati ni mazay to ta parutan ayakan na pasamaraw sakala tinana sulivat 督促给你的万大家平安。